जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा आशा करছি ଠାକୁର ଦୟାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଗରମ ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼, ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ଆଇଁଷ ତ ହେବ ବାର ଅଛି, ଆଉ ପିଆଜ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଚିକେନ ତରକାରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ ତରକାରୀ କେମିତି କଲର ହେଇଛି टेस्ट सामने खाया तो आपड़ी आम भिडियोटी भल लगुए खाया भिडियोटी लाइक शेयर कमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर सांग साथी मानक शेयर करेंगे। रही सांग मैंने जय जगन्नाथ।